Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami MR Coffee Official. Jangan lupa di follow ya guys. Jangan lupa like and subscribe ya guys. Alhamdulillah, ini hari kita lagi bakar sate ya guys. Pesanan ini 1200 tusuk ya. Ini kita meningkat supaya siap dalam tempo 2,5 jam ya guys. Before we'll break apart, try to make it here. Like di channel YouTube Serbu Coffee. Ada bersih juga. Ada bersih juga. Ada bersih bang. Apa? Just take a breath and leave the doubts behind. Would we have made it here? We would have been turning back on our way. We'd be standing right here. If we would have broke up on our way, we have made it here. We would have been given up on our dream one day. We'd be standing right here. Halo guys, ini kami lagi bakar sate ya, pesanan ya. Kalau guys mau silahkan datang ya, Sate Ronald Berada di Jalan KKA Simpang Ela arah ke Bukit Rata ya guys. Jangan lupa ya di follow juga ya guys. dan subscribe. Jangan lupa di subscribe ya. Kalau mau belajar sate datang aja kemari ya guys. Ini guys, nah, sate jumbo guys, bukan main nih Aaron, itu Pak John, Pak M ya. Kita Jack. Ini Mr. Jack, senior nih. Alhamdulillah guys, hari ini kita pesanan ya 1.200 tusuk nih guys. Yun, kita mau imamih loh. Hah? Ya. Tidak berkilat ya. Ada tepsi. Apa ada besi? Siapa? Ayo. Kau ni gue. Senang apa tu? Kamu kau ni. Itu apa angin lo? Oh nak lihat nama. Tenang boy. Aduh. Ekrim. Halo guys, ini ya. Masih mantap. Udah masak boy. Ya. MR Coffee Official. Jangan lupa like and subscribe. Jangan lupa di subscribe dan like. Siap. Gurgok guys. Dikira tak dikira ecok guys. Tadi tu. Itu nak cok.
and we keep going. Just take a breath and leave the doubt.